Reportaža nije samo zapis, to je istorija jednog prostora, poznavanje običaja, ljudi i navika. Zapis u koji staje život u svojim najraskošnijim bojama. Sve što život čini začudnim sadržano je u kvalitetnoj reportaži. A upravo je takve pisao Momčilo Jojić, čovjek za koje kažu da je tokom svog kratkog života proživio 3. U svojoj knjizi nastaloj prije 80 godina, Jojić daje sliku Amerike iz bitno drugačije vizure. Govoreći o knjizi Nepoznata Amerika, Slobodan Vuković govorio je o formi reportaže, o našim vrhunskim autorima tog žanra, ali o ključnim karakteristikama Jojićevog djela. Njegove putopisne reportaže su lirski intonirane. Ja moram da kažem da je to svojstveno o našim ljudima. Ne može tako neko ko je odrastao u Njujorku ili ne znam u nekoj drugoj metropoli da osjeti tu lirsku notu kao ljudi iz našeg kraja. On je bio u Americi i Amerika je veliki potencijal za novinara. Tamo vam je sve reportaže. Ja sam naišao u Los Angelesu na Clint Eastwooda, u San Pedru, na Bukovskom, na Manhattanu, u Njujorku, Gordana Rašović koja igra na Broadwayu. Znači, samo treba gledati i svuda vam je reportaža. On je to očigledno dobro vidio i on je jedno značajno ime našeg novinarstva i svakako ovo naše veče može da posluži za dalje proučavanje. Sonja Tomović-Šundić o Momčilu Jojiću govorila je kroz prizmu njegove ličnosti, ali i važnih odrednica njegove poetike. U strogoj konkurenciji uspio da bude novinar politike i da ga politika 39. godine pošalje 200 dana, dakle, u Ameriku. I sada on, dakle, putešestvuje i to je ono što on želi da svojim čitaocima politike prenese utiske o novom svijetu. Amerika je tada novi svijet, zato se ova knjiga i zove Skrivana Amerika. Dakle, to je jedan novi svijet koji stoji naspram Evrope, o kome Evropa ne zna mnogo, dakle, koji na neki način nema toliki uticaj kao što imaju ove tradicionalne sile u Evropi. I to je ono što je karakteristično za Moma Jojića. Mijomir Maroš govorio o reportaži Nekad i sad i elementima Jojićeve knjige koji, kako kaže, plijene. Ono što je meni nekako skrenulo pažnju je prvenstveno to što je reportaža inače u pravom smislu univerzalna i svevremena. Dakle, sve ono što je tada napisao, iako je bilo to prije 80 godina, i aktuelno i danas, naravno, Amerika je puno savremenija nego što je tada bila, ali sve je nekako aktuelno i ja kod njega primjećujem jednu izvornost, jednu čistotu, radoznalost, vrhunsku deskripciju i naravno poetiku. Profesorica je rekla da je on sjajan observator. Međutim, ono što nama skreće pažnje novinarima i našim koleginicama, studentkinjama, a tek kad počnu da rade, onda će vidjeti, to je u stvari kako je on uspio, iako je tamo bio 200 dana, da dođe do svakog. Thomas Mann, Pearl Buck, Franklin Roosevelt, Walt Disney, Ripley samo su neki od ličnosti sa kojima se sreo, razgovarao i o kojima je pisao Momčilo Jojić.